Ndashimira buri muntu wese wakoze subscribe kuri ino channel yitwa Kanyagenge TV, ni channel yanyu ibereyeho kuza kubungura ubumenyi. Niyo channel ibereyeho kuza kugera gute kubungura ubumenyi. Uyu munsi rero tugiye kureba icyerekeranye n'uburyo ushobora kubona internet y'ubuntu ukoresheje simukadi ya Airtel Tigo gusa. Ureke biriya yo kugura za mega buri munsi ugenda ushya upfusha amafaranga ubusa ngo ujye kugura mega. Iyi app yo biragusaba kuyidownloadinga gusa, kirya ntabwo uzongera kujya ugura mega. Turaza no durebe Play Store ngiye hanga. Iyo app ngiye yitwa Zam VPNet. Turaza no kuri Play Store. Dore ngiye hano. Twandikemo Zam VPNet. Ngiye hano niyo ya mbere. Zam VPNet. Wahita Zam VPNet. Kuko utari wayidownloadinga, uraza hano ukore kuri install. Urasanga hariho install ariko ngiye kuko nayidownloadinze hariho open. Nakora kuri open. Nimara gukora kuri open barahita banzana ahantu. Ikindi kintu nakubwira kuri ino app, bakugenera mega baguha buri munsi. Turategereza banza byiyunge. Mbasaba gukora subscribe, Imana yabaha umugisha. Ndabasaba kugira gute gukora subscribe, Imana yabaha umugisha. Icyo kintu ngusabye ngo nukore subscribe. Rero ukuntu ahangaha biri kugenda, we ntabwo uri busange bimeze gutya. Mbasaba kwihangana gatoya, ntabwo uri busange bimeze gutya. Ndagusaba gukora subscribe, like, comment. We usanga bimeze gutya. Gutya biraba bimeze. Noneho wowe nusanga bimeze gutya, uraza hano ukore kuri auto select server. Koreho. Click. Numara gukora uraza hano handitse wifi all data. Uhakora. Uzana muri searching ushake Airtel. Ushaka hano handitse Airtel. Andikemo Airtel neza. Izi nizo server zishobora kuba zakora mu Rwanda. Iyi ngiyi ni nshyashya, reka ariyo dukoraho. Airtel Rwanda 2024 Daily 2G tuyikoreho. Dukore hano kuri start. Tegereze byloading. Dukore kuri start. Iyo byanze rero sasa, kora hano ukayahagarika, ukaza ugahitamo indi server. Tegereza ukareba ko byemera. Reba ahangaha bise byemera. Iyo byanze ukora ku yindi server. Uri kubona ko ahangaha tugeze gute turi connect. Tuje tuba connect. Tubaye connect. Hejuru kubibona ko tubaye connect. Rero murakoze. Iyi ni Zam VPN. Kubona ko atubwiye ngo net bibaye vitre nibyo byakunze aka kanya. VPN ibaye connect. Ikindi kintu nakubwira ahangaha harimo za Airtel hafi 1, 2, 3, 4. Rero izi Airtel ukuntu zikora, ibonye imwe yanze uhitamo indi. Ntabwo zose zipfa kwanga. Betwa dukoze kuri Rwanda Airtel Free 1, kadukore kuri Free 2 tureko igira gute ikora. Tuyikoreho. Tegereza gato byloading. Basaba gukora subscribe. Imana yabamugisha kuri ino channel. Uri kubibona ko byloadinze birakunze. Irakunze. Murakoze cyane kuri ino video. Ndabashimiye kuba mwitanze mukareba ino video. Murakoze cyane, Imana yabamugisha. Mbibutsa gukora subscribe. Imana yabamugisha. Murakoze cyane gukurikirana ino channel ya Kanyagenge TV. Kore subscribe.